Lakhipuronline online puthokjaba megi tang mapan ningthaukaban numit ki khomjinba pau tabirasi. Ahanbada maroiba pau. Dazzle Mrs. India World 2022 second runners up takrabi Dr. Puspita Singbu Singirbon amadi Bontarapur da pangthokiba thoram singda taramna okre. Manipuri People's Front ki Kasar amadi Sonai gi district committee sing semkre. Ani Suba Gurumayum Brindarani Memorial Open Football Tournament ki final match ta United Joint Brothers Markulina Mission FC Kamrangabu Panjal Taruk Sunoda Maitiba Pikre. Thobal Okramda World Red Cross Day 2022 ki thorom pangthokre amasung CCRT New Delhi na Cultural Talent Scholarship ki damak Bharat Natyam da Tripura dagi Khumanthem Yasusi bukhalakre. Haujik mapungoiba pau tabirasi. Apunba Mairalup Singirbon amadi Singirbon Development Association na punna PK College Singirbon da megi tang nipan ngarang nongmaijing nimita haukiba April ki tang 13 gi kuntra phauba Delhi da pangtokiba Dazzle Mrs. India World 2022 da second runners up phangkhrabi amadi Mrs. Assam subtitle winner oirakhrabi Dr. Puspita Singbu taram nokre. Singirbon Development Association ki President Usam Chaubana mifama poiduna pangthokiba jinglemba thoromaduda Dr. Puspita na akhanaba mithung aduga ikai khumnaba mithung sing oina Yumnam Mani MDC ki hanek President Kaisam Birendra retired headmaster Jogai Mathura High School Arambam Angbi Devi Apunba Mairalup Singirbon ki President amasung Haurongbam Bobita Devi AP member na Daiste Lengsin ki Akhanaba mithungna maira chukhalaba matungda taramna okpaga loinana leipareng huktuna amadi lengyan phi yanduna ikai khumnaba utki ngangbam bizenna taramna okpagi warol pikhi amasung SDA gi secretary Yumnam Nadia Chana keynote address piraba matungda Haurongbam Benu Devi Thokchom Nalini amasung Dais ki miyoi singna thoromga mari lenana wangangki matungda Dr. Puspita na yamna nungsina mahakna karamna title asi phanglakibanu haibagi matangda miyamda paudamki Lising aniga kunhumdoida South Korea da pangthokadaba hendanaba adudasu maipak pangamba oizage haiba wafam mahakna thamki numidang mai da puji dahan ko mere biro chenpani puji dahan ko mere jawi tham bole puji saba hai je ba ai kani hai lai jan da lai do mai ta ta jam bole da sara mere je tumu na Bontarapur dasu Dazzle Allied Mrs. India World 2022 runners up takrabi Dr. Puspita Singbu taram nokre. Rising Club Bontarapur amadi Mairapai Bilup Makhaleka anina silangduna Dazzle Mrs. India World 2022 da second runners up takibi Dr. Puspita Singbu taram nokpagi thormama Sip Mandir Mandopta pangtokre. Thauromasida ward member Oinamongbi Bandhanana Leipareng amadi Rising Club ki President Koizam Anup Kumar Singh na Lengyan Phi Yanduna taram nokhi loinana URDS ki Vice President N Chunilal Singh anasu URDS ki maigedagi Dr. Puspita bu Lengyan Phi Yanduna ikai khomna botki Urbasi Enterprise Kabugonj ki proprietor Priyo Gopal Sharma nasu memento ama kudol tawki Thauromasida mahakya pokpa CH Kiran Singh amadi apokbi CH Sumitra loinana Makubob Khaidem Kulachandra busu phi huktuna ikai khumna bautki Thauramasida atei saruk yakiba khanaba miyoi singdi N Momota Singh President Sundari GP M Gunapati Singh Headmistress Bontarapur High School S Manjor Singh President URDS NG Rebika Singh General Secretary Bontarapur Women Volunteer Welfare Association Oinam Vidya Singh amati Ningthaujam Ibotombi Singh anasu mahaki Tungda South Korea gi khongchata maipa poirasunu haibagi wafam phongdokpa kaloinana ngamjaba sel gi tengbang pikhi Thauromasida maugi oiba inat ki fashion show amaga loinana loisen ki haina Oinam Pronoy Singh General Secretary Rising Club Bontarapur gi cherol amada phongdorakli Manipuri People's Front Kasar District Committee sembagi mifamama megi tang nipan ngarang nongbaijing nimita Manipuri Boys Hostel Silchar da pangthokre
खाइदेम कांतना मिफम मपु ओइरगा साइखोम कमला कांता अमदी कुंजलाल येंद्रेममना प्रेसिडेंट मेंबर ओइना दाइस्ता लेंसिन बिखिबा कलोइना मियोइ 13 ना साबा कमिटी अमा सेमकी प्रेसिडेंट ओइना निंगोम्बा मनिहार वाइस प्रेसिडेंट ओइना लाइरेन मयुम ब्रजमनी अमदी कुंजलाल येंद्रेमबम जनरल सेक्रेटरी ओइना खिरोकोपाल शर्मा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ओइना लाइस्रम सत्यजित अमदी फंजौबम लोकनाथनी फाइनेंस सेक्रेटरी ओइना सौगाइजम सुबोंकर आर्ट एंड कल्चरल सेक्रेटरी ओइना यंगखोम मेधाजित लोइनाना एग्जीक्यूटिव मेंबर तरुकसु खनख्रे एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह अदुदी टीएच विद्यासागर ब्रजकुमार सरांगथेम गुनाधोन मुतुम सवाइजम विकास हौरंगबम सुभाष अमदी ओइना मनितोनी मिफम असिबु मपुंग फाननबगिदमक एमपीएफ सेंट्रल कमिटी की एजीएस राजू माइबमना ऑब्जर्वर ओइना सरुक यारखी साइखोम कमलाकांता अमसुंग युरेमबम प्रफुल्लबु एमपीएफ कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी के एडवाइजर ओइना खनखी हाइना मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की सेक्रेटरी जनरल एल इंगांगानबना फोंदोरगली मणिपुरी पीपल्स फ्रंट एमपीएफ सोनाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंबगी मिफम अमसुंग ngarang नोंमाइजिंग निमित्ता बोंतोरापुर ऑडिटोरियम हॉलदा एल बाबातोन सिंह KH कृष्णमोहन सिंह अमदी एल बिरोलाल सिंहना कन्वेनर ओइदुना पांगथोखरे सिनाम मेंजोर सिंहना मिफम मपोयरगा पांगथोखिबा मिफमना लाइस्रम बिमोल सिंहबु प्रेसिडेंट असेम सुरजित सिंह अमदी खेत्रिमयुम रामेंद्र सिंहबु VP पारियाई लाइस्रमबुना जनरल सेक्रेटरी लाइस्रम श्यामल कुमार सिंह अमदी सिरदी हरोंगबु AGS अदुगा खोमद्राम बुद्धचंद्र सिंहबु सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर ओइना खनके अदुगा एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइना लीला बाबू सिंह कोइजम अनूप कुमार ओइनाम प्रणोय अमदी कांगबम लाल बाबू खनके अदुगा सिनाम मेंजोर सिंहबु एडवाइजर ओइना खनके मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंग अमदी लुपकी परिंग नायना चथरकपा वासक परे हंदोकपगी थरोममा लुपकी लुचिंग पुरेल ओजा खुमन चावबगी लमजिंग मखादा ngasi कालेंगी निपान निंगथौकाबा नुमित मेगी तांग मापनदा पांगथोकदौरी हाइना मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंग लुप जोरागुल कासारगी जनरल सेक्रेटरी की चेरोलदा फोंदोरगली चेरोल असिन हाय बुबोन बाबा हाइना खंगनरिबा चिंगचेंग नारल पांगलबगी पंथौ पलेम ओइरिबा सना संगाई इम्फाल ईस्ट की मनुंग चन्ना लेरिबा इरिलबुंग कलिका खोंगजिदा मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंग लुप की थोपुरोई कया यावना अमदी लुप कया की थोपुरोई सिंगना याइफा इरा थरोम असिदा वासक परे हंदोकपगी थरोम मियोइ चा कयाना सरुक यादुना पांगथोकदौरी हाइना चेरोल असिना मखाताना फोंदोरकली सिंगिरबोन फुटबॉल एकाडमी न सिलांगदुना हौकिबा एप्रिल की तांग अनिदगी सिंगिरबोन हाई स्कूल की सानबुंगदा चथरखिबा अनिसुबा गुरुमयुम बृंदारानी मेमोरियल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang nongmaijing numit megi tang nipan da sanakiba final match da United Joint Brothers Markhulenna Mission FC Kamrangabu Panjal Taruk Sunoda maiteba pikre tournament asigi makok mathang taraba singda manamathum yenthokpagi thorom pangthokhi thoramda Lakhipur gi MLA Sri Kausik Rai MDC ki chairperson Mutum Rina Lakhipur Block OBC chairman Abhiram Sharma social worker CH Mohan Singh बीजेपी बिनाकांदी मंडल की प्रेसिडेंट विद्यापति सिंह अमदी बीजेपी लखीपुर मंडल की प्रेसिडेंट संजोय ठाकुर चिंबा अखनबा मियोय सिंह सरुक याखी सोनाई केंद्र की मनुंग चनबद लैबा बोराखाई जीपी की सतला अंधेरी घाट की मितई अहल नहा कुंथ्रारोमना टीएमसी की लुचिंबा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार की खुथांगदा तृणमूल कांग्रेस दा मिंग चनख्रे हाइरी थौरमसी खुंगंग असि की लुचिंबा एल कर्ण सिंह न सिनखिबनी इरोम विद्यापति न मिफम मपु ओइदुना पांगथोखिबा थौरमदा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार ना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक यारतुना करिगिदमक्ता अखोइना राजनीतिदा सरुक याफम थोकलेबनो अमसुंग मरुआइना टीएमसी दा करिगिदमक्ता खोंग थांगजिलकपनो हाइबगी मरमदा सुगाइना फोंदोखि मतुंगदा टीएमसी की फिराल पाइदुना स्लोगन कया लाउखि लोइनाना टीएमसी दा मिंग चनसिनखि हाइरि मितै खुनाइ लोइना अतोपमी अखोइ थांगनरिबा जाति मिजाति खाइना पुन्ना मतोइना ngasi अखोइ TMC तृणमूल कांग्रेस ता ngasi हौदुना अखोइ संजरे हाइबगी वाफम असे हाकना थमजरी सैसकलुप सिंगिरबोन की 19 सुबा चही की मिफमलेन प्रेसिडेंट ओरिबा पुरिसाबम ज्योतिन्द्र की संगाइदा माइपांगना पांगथोखरे ngarang nongmaijing numita पांगथोखिबा थौरमदा मुतुम शांत कुमार अरिबम सुनीति शर्मा मोइरांगथेम अरियान सिंह
Lai Ibotombi Singh, K. Romakanto Singh, Laukham Nandakumar, PH Jotindro, Mutum Nabakanta, Mutum Pradip Kumar Natsingba Mioisingna Isegi Kudol Tambiki, Nupi Laktagi IOC Chanuna, Sairoi Isai Saktuna, Numichigi Tauram Loisinki. Thoubal District Branch IRCS Amasung YRC Unit Wycombe Mani Girls College Thoubal Okramna World Red Cross Day Kamari Lenana Be Humankind Haibathim Masida Khetri Sanglen Amadi College Ta Megitang Nipanda Father of the Red Cross Jin Henry Dunan ki saktamda ikai khumnaba utuna numidasi ki thorom pangthokre thoromasi ga mari lenana Megitang taretasu Blood Transfusion Unit District Hospital Thoubal ga kusamnaduna Blood Donation Camp amada volunteer kunna EPK loinana college tasu YRC volunteer singi oiba ilayakpagi hendanaba amasu pangthokhi makok mathang taraba singda mana mathum su yenthokhi haina secretary Kangabam Sadanandana phongdorakle. New Delhi gi Center for Cultural Resources and Training CCRT na Cultural Talent Scholarship ki tamak Bharatnatyam da Tripura dagi Meitei Ningol Khomanthem Yasosi Singbu khankre chahi 12 tangairibi Yasosi anga waringaidagi Bharatnatyam tanatana Manipuri Classical Najrul amadi Rabindranath da thawai yauna saruk yarakibani Khomanthem Amit Singh amadi Khomanthem Ongbi Soibiagi machanupi atombini Yasosi jagoi gi handanaba kaya da saruk yaduna mana humbutra manga gi mathakta phangkhre hairi Manipuri da Bankim Sinha Sudesna Sinha aduga Bharatnatyam dana Srimati Rupa Chaudhuri mahaki jagoi gi wazani hairi. Aroibada Maroiba Pao Mukhanna Dazzle Mrs. India World 2022 second runners up Takrabi Dr. Puspita Singbu Singirbon Amadi Bontarapur da Pangtoki Bathoram Singda Taramna Okre Manipuri People's Front ki Kasar Amadi Sonai District Committee Sing Semkre Ani Suba Gurumayum Brindarani Memorial Open Football Tournament ki final match da United Joint Brothers Markulina Mission FC Kamrangabu Panjal Taruk Suinoda Maitiba Pikre Thoubal Okramda World Red Cross Day 2022 ki thorom pangthokre amasung CCRT New Delhi na Cultural Talent Scholarship ki damak Bharatnatyam da Tripura dagi Khomanthem Yasosi bukhalakre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare